Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridha ta'ala ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Al-Yashadri. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa Rashidina wa Murabbi Ruhina. مولانا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن عمر بن ذا بن يحيى أطال الله عمره في صحة وعافية ولجميع مشايخ دار التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من شرق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأستاذنا وشيخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بسببه ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب النصيحة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi aidan wa firan iku ing dalam hadis aidan halimalah anna aqwaman utayastune golongan yang rauna kang padha maca sapa aqwam al-Qur'ana yang Qur'an kama unzila kaya kama kaya barang unzila kang den turunake apa ma wa nalastu nang Qur'an iku la yujawizu ora nglewati apa Qur'an taraqiyam ing atat tenggaraane aqwam yang rungkuna kang metu sapa aqwam lan istilahnya sange Islam kama yang merongko kaya ala yang metu apa asamu jemparing minar romiyati saking gusur panah nas'alullah lutfa nas'alun nyuwun kita Allah ing Gusti Allah al-lutfa ing kawelasan wal afiyatan lan selamat wal taufiq lan pitulung litamassuki marang cekelan kitab kelawan kitab Gusti Allah ramalan Quran wal ilma lan ngerti bi kelawan Quran wal fahmalan faham fi ing dalam Quran wal amalan lan nglakoni utawa ngamal bima lan arsyada nutuhaken apa Quran ilahi marang ma husnul khatimati sertane bagus pungkasane wa husnul aqibati lan bagus pungkasane bil umuri ing dalam pira-pira perkara kuliah ya sakabehane umur lana krana kita wali ahbabina lan krana kekasih kita wali muslimina kelan krana wong Islam. Jadi iki sak menerangan tentang membaca Quran, tentang Quran. Jadi ini dijelasno ana sebagian asar menerangkan anna qari al-Quran idza raqitul ma'asiya yunadi al-Quran fi jawfi aina zawajiri aina qari'i ila akhir. Terus dijelaskan pula pada hadis Kanjeng Nabi engkang redaksine unene ngatan annal munafiqa alladzi yaqra'ul qur'ana mislur raihanati raihuha tayyibun wa ta'mu amrun. Dengan Nabi saat temene wong munafik yang mana orang-orang munafik tersebut iku membaca Quran
Iku seperti halnya apa tumbuhan kemangi ambune kemangi kan enak tapi watokmu murun rasanya kok pahit orang enak ambune tok enak tapi rasanya pahit iku diibaratkan seperti halnya orang munafik yang membaca Quran ketoke tok apik ketoke maca Quran ketoke ibadah ketoke nyembah marang Gusti Allah ketoke amal-amal bagus kabeh tapi atine kok bosok padha karo kemangi iku mau wa fihi aidan terus dijelaskan pula pada hadisnya Nabi yang lain an aqwaman yaqra'ul qur'ana anna aqwaman yaqra'una al-qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu daraqiyahum bahasanya ada golongan sing membaca Quran seperti halnya yang Quran sewak dewaca wa annahu la yujawizu taraqiyahum ila akhir. Ini yang menjelaskan tentang membaca Quran. Nas'alullah wal afiyata wat taufiq. Semoga Allah Nas'alullah wal afiyata wat taufiq. Kami meminta kepada Allah suatu kewelasan, suatu keselamatan, suatu pertolongan kanggo awak dhewe supaya tetap cekelan kelawan kitab Gusti Allah rupane Al-Qur'an. Supaya awak dhewe iso ngerti apa yang ada pada Quran. Awak dhewe nyuwun donga wal fahma fih. Semoga Allah memahamkan awak dhewe untuk memahami Al-Qur'an. Wala amala bima arsyada ilaihi. Terus kemudian iki sing paling penting. Semoga awak dhewe iso ngamalno apa sing ditunjukkan, apa yang disebutkan di dalam Quran. Apa jenenge? Apik-apike awak dhewe lakoni, elek-eleke awak dhewe tinggalno dengan sepenuh hati takwa marang Gusti Allah. Dinggo cekelan Qur'ane. Amin. Ma husnil khatimati wa husnil amali. Terus semoga amal-amal sing manut Quran tersebut mengetahui isi Quran, paham apa yang dikatakan Quran, berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran itu sampai sumben sampai awak dhewe mati dalam keadaan husnul khatimah. Semoga awak dhewe diparingi Gusti Allah pungkasan sing bagus. Awak dhewe meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik fil umuri kulliha wa li ahbabina wal muslimin. Dan pada setiap perkara, segala sesuatu yang bersangkutan dengan awak dhewe, yang bersangkutan dengan kekasih-kekasih awak dhewe, dan yang bersangkutan kepada orang-orang Islam. Jadi iki kitab Nashahul Ibad juz 3 bab terakhir menerangkan tentang tentang qiraatul Quran. Iki dijelasno kabeh sae. Wong sing maca Quran niate piye, niate apik apa ora, adab-adabe maca Quran iki diterangno ing dalam kitab An-Nashahul Dinyah. Terus wa fi aidan anna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzila wa annahu la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyati.
Nas'alullah al-lutfa wal afiyata wat taufiqa lit tamassuk bi kitabihi wa ilma bihi wal fahma fihi wal amala bima arsyada ilaihi ma'a husnil khatimati wa husnil aqibati fil umuri kulliha lana wa li ahbabina wal muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.